حليفة كافتن كالوت أفريقياويان إثيوبيا خترف عند لنا إثيوبيا نخي ترف كمان ممرسنا يعني نحنا إرتراويان كومينا لبنات عدا سلازخونه ممرسنا يا 100% قام ممرسنا يا سلازي بتقانكم غير اخوم الى خزارو ميمالتي نسخاتكم كندك ايريش كوريناتات كم تتقبروا وزلهم عالم بانا تزاريبا افت فيديوهات ناي سنيت كيتكم تتصحفوا ولا حنت حمق يبلوا بجكا بانديرا بجكا خله افتناتات تزرقحوا تاقوال تزرقحوا دخونا نقر تزرقي حاول ولا حنت تصرف اي تصرفكم ما نبحجون كتصرفوا عند لنا حدا خلت نسنيت تصرفوا الله قداينا يكون نحنا ايرتراوانينا بنفسنا نتاممنينا سمر مسرع زي بتخ مسرع سلازلنا ايرتراوي انكو ايرتراويان كنا انكو عسي ايرتراويان كنا بحانت في سكانت السق أبحانت مسمر نسمر كم زعينة سمرت نعلم ملو زدن نقص سمرت سلازخونا دك إيريش كوريناتات حجون كفتاتون الناس سلازخولو ماتيم حما الزارو ماتيم قال الزارو هو كيرس هاي شنانيو كما يجرنا زيات من حفتنا بديسيبلين قداميتي بتحتنا أولا بعلم زمسكرلو سلازخونو تمسكن أملاخ انكو تتزاربون نبر أن احنا أيملسنا لهم أفنا لوغاقي منا أملاخ كنملس قايدة لنا مخنياتو حفتنا ريسبيكت نقبر لنا معاس نتصرف معاس ريسبيكت نقبر معاس شند حدا حنبل صبو غيرنا نفلتنا كابت مال أنا مونيكا ناتيك قدلن دكيري معاس تصلل معاس نسرعة تقبر معاس فتحت كركور طير فلتي نايت مالي سنة بباين حواتنا متين ريحهم منيخم نايت مال سنة بباين حواتنا متين أبز جزء بقى وصلي يبلنا نحنا إيرتان كنزارب نخلينا زرعنا يجودلت كنكف نخلينا أنت زي اللي قنت سل إزبها لنا قريبلنا ريحهم منيخم تنايت مال زنبرخة أب عالم ملو كم زجبرنا لو خم زجبرنا لو زبل كستات مسمته نت فيديونا نايت مال بقرهنتنا هنا نحنا بقرهنتنا بقى أب 5 مليون مسمت حتلنا أب تزانا أب مسعسة أب حقوسنا نجلس نيرنا ات فيديو تو نايت مالي أب مولى عالم تزرقي عاي قالبونا عالم سحبو يركب مالتي سلاز حجون بخوم إنا نقصل دك إيريش كوريناتات سنيت أفتى الزرقة حتى نا يوتيوب تمال الزرقة حتى أب بتساعكي تصبوا كومنتات صحفوا كم زي حما قلمتات هاي تصحفكم من كي تصفح بدحر حجون كي تصحفوا دك إيري إلى تنالا حجون قعز عدي قوبي كاب 5 مليون ناب 6 مليون إن أخذنا نحفتنا أبرسنا خنسقلينا سلازي دك يريش كوريناتات اتقند مال اختزام ساعتني زوخونه حما كومنت ندا غوربيتنا خيتكم لايف كاتقولوا او خيت خدو تبايلكم الله لايف كاتقولوا او خيت خدو مخنياتو وراي يالكم وراين او وراي غزانا خوينا بزعبا غزانا بزعما حفتنا خميلنا نما عرق مبري حجي بزي فتوتو تمثيلهم تريو مالكم بزو وطنا هو كيرس كابز زعبي اجندا سلازي بلنا از بهاجر غداي نحنا حسبنا بهاجر غداي حسبنا نحنا بنورمال بقى حفتنا كم تنمرق ناي قدم حجي توادادر علينا لنا زغن حجي شرح سلازلو خان احنا خاوي ار اريتريانس سلازي ارترايان سلازخنا قدنينا ابغونا حفتنا خدكون سلازي بزازلنا يا خنقصلينا ودي ኢትዮጵያውያን ጓደኞቼ ዛሬ ለናተ መልእክት አለኝ ማለት ነው ودي ኢትዮጵያውያን ጓደኞቼ እኛ ኤርትራውያን ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥላቻ የለንም አሁን ያየሁት ግን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው እኛ እህታችን የምትወዳደረው ያለች በአለም ደረጃ የቆንጅና ሞዴል ነው የምትወዳደረው ያለች እኛ በቤታችን ሆነን ስለ እህታችን እየጎሰጎስን ስለ እህታችን ቮት እያረግን እያለን ግን ራሳችሁ መጣችሁ በኦሮሞ ቋንቋችሁ እዚህ ቤታችን ገብታችሁ ተናግራችኋል ይሄም ሽላ ብለን ትተናዋል ማለት ነው እናንተ ምን ታረጋላችሁ ለኛ ጉዳያችን አይደለም ለመላ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት ማስተላልፈው ምፈልገው ግን ይሄ አሁን የሚደረግ ያለ ፖለቲካ አናሲዘውም እኛ ኤርትራውያን አንድ እህታችን ከአንዲት ኢትዮጵያዊት እህቷ በአለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ስለሚወዳደሩ ያሉ ኦፍ ኮርስ ኤርትራውያን ስለሆነን እህታችን ነው የምናስቀድመው እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ እህታችን ነው የምታስቀድሙ at the end of the day ግን የኛ እህታችን ስኒት ባትመረጥም ኢትዮጵያዊታ ተመርጣ ብትሆን እኛ ኤርትራውያን ከሌሎች አገሮች ኢትዮጵያ እህታችን ነው የምናስቀድመው እኛ ኤርትራውያን እንደሱ ነው የምናረገው ማለት ነው ምክንያቱ ሌላ ከሚበላው ጎረቤታችን ኢትዮጵያ እህታችን ልትበላው ደስ ይለናል አሁን እናንተ የምታረጉት ያላችሁ ግን ፖለቲካ ጠምዛችሁ ወደ ምንም ወስዳችሁታል እኛ ጉዳያችን አይደለም እንደናንተ አናስብም
እኛ ኤርትራውያን ፍቅር ነው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሱ አስቧል ብዬ አልገምትም። ግማሾቻችሁ ራስ ጭንቅላት ያላችሁ በደንብ ነው ያያችሁት። ይሄ በዓለም ደረጃ የሚወዳደሩት የቁንጅና ሞዴሊስት መሆኑ አውቃችሁ ክፉ ያልተናገራችሁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዴ ጭንቅላታችሁ ምድረ ዶማ የሆናችሁ ግን ወደ ፖለቲካ የጠመዛዛችሁ አላችሁና እናንተ ደግሞ ትንሽ ረጋ በሉ። እኛ ኤርትራውያን ከሆነን መሸነፍ አንወድም። የሆነ ቁጥር ይኑራችሁ፣ ቁጥራችሁ ለኛ ጉዳያችን አይደለም። እኛ ባለን ትንሽ ቁጥር አገራሚ የሆነ ስራ እንደምንሰራ እናውቃለን። ከናንተ ውድድራችን ከኢትዮጵያ ጋር አይደለም። እኛ ውድድራችን ከዓለም ሙሉ ያሉ ከአፍሪካ ወጥተን እናንተ ጎረቤታችን እኛ እኮ አንድ ጎረቤታችን እኮ ነው። ስለዚህ እኛ ውድድራችን ያለ ከኢትዮጵያ ሳይሆን ከዓለም ሙሉ አንደኛ ደረጃ የሆኑ ከዓለም ሙሉ ነው ውድድራችን። ስለዚህ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ምላችሁ አሁን እኛ እህታችን ባታሸንፍም ኢትዮጵያ ብታልፍ እኛ ከሌላ ሀገር ኢትዮጵያ ነው የምንመርጠው። ምክንያቱም ስጋ ከወደቀ አፈር ይዞ ይነሳል ይባላል። ወላ ከሌላ ሀገር እኔ እስከ ናይጄሪያስ ኢትዮጵያ ነው የምመርጠው። ከሌላ ሀገር አፍሪካስ ሌላ አፍሪካስ አልመርጥም። ስለዚህ ኤርትራውያን እኛ ደግሞ ክፉ አታስተምሩን። እኛ ኢትዮጵያዊቷ ኤርትራዊቷ ሄዳ ኢትዮጵያዊቷ ደግሞ ከሷ ጋር ወደ ላይ ልትሄድ ነው የምንፈልገው እንጂ ኤርትራውና ኢትዮጵያ ባንድ ላይ አንደኛ ደረጃ ሊወጡ ከዓለም ደረጃ ነው የምንፈልገው እንጂ ከናንተ ጋር ውድድር የለንም እኛ ሶሪ። ስለዚህ እኛ ኤርትራውያን ቅኑ ልብ ነው ያለን። ስለ ፖለቲካ ጉዳያችን አይደለም ይሄ ፖለቲካ ሌላ ኦፍ ኮርስ በአገራችን ከመጣችሁ አይናችን እንደዚህ አናሽም ማለት ነው። በአገራችን የመጣ ለኛ ቀይ መስመር ነው ማለት ለኔ ለህዝብ ኤርትራ እናንተም እንደምትገልጹት ትገልጹታላችሁ ማለት ነው። at the end of the day ግን ይሄ እነዚህ ሁለት ልጆች አንድ ላይ ነው የሚተኙ እኮ አንድ ላይ ይተኛሉ፣ አንድ ላይ ይጫወታሉ፣ አንድ ላይ ነው ህይወታቸው ያለ። ስለዚህ አንድ ላይ ይተጋገዛሉ፣ አንድ ላይ ጸጉራቸው ይሰራሉ። እዚህ ምድረ ጤንጋራ ምድረ ቦዘኔ በዝባዛ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ ምድረ ደነዞች ግን ያልሆነ ጭንቅላታችሁ አስይዛችሁ ፖለቲካ በአገራችን ከመጣችሁ ፖለቲካ እስከ ጥግ ድረስ እንሄዳለን። አሁን ግን ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ውድድር የሞዴሊስት አፍሪካ ከዓለም ሙሉ የምትወዳደርበት ያለ የቁንጅና ውድድር ስለሆነ ከፖለቲካ ጋር እንደዚህ አናተያዘዘውም ደግሞ ምንድነው አናሲያዘዘውም። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ትንሽ ረጋ በሉ። ኤርትራዊታ ታሸንፍ፣ ኢትዮጵያዊታ ታሸንፍ። ከሌላ አገር ደስ ይለናል። ኢትዮጵያና ኤርትራ አንደኛና ሁለተኛ ከወጡ ደስታችን ኤርትራውያን ደስታችን ነው የምንገልጸው። ስኒት ባትመረጥም ኢትዮጵያዊታ ከተመረጠች ከሷ ጋር 3 የአፍሪካ አገሮች ካሉ እኛ ድምጽ የምንሆኑ ለኢትዮጵያዊት እህታችን ነው። ስለዚህ ለዚህ ኤርትራዊ ክፉ መንገድ ያያችሁ ክፉ አታስተምሩ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ፍቅርነን ለናንተ አንጠላም። ከናንተ ጋር ችግር የለንም፣ ከህዝቡ ጋር ጥላት የለንም። እኛ ኤርትራውያን ማወቅ ያለባችሁ ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ትንሽ ረጋ ብላችሁ ብትሄዱ ጥሩ ነው ያልኩ ነው። እሺ እንዴት አገኛችሁት? የተናቆርኩት ደስ ነው መሆን ያለበት። ረጋ ትንሽ ረጋ። ዝም ብለህ ፍንዳታ መሆን ጥሩ አይደለም። አያችሁት? የኔ ምላስ ታውቁታላችሁ መቼ የኔ ምላስ ታውቁታላችሁ። ምን አይነት መልሳለሁ፣ እንዴት አይነት ሳድባለሁ፣ ራሴን አውቀዋለሁ። ኪያ መጥቶ በኦሮሞ አንድ መልእክት ላስተላልፍ። ለምን ተጨነቃችሁ? እኛ እኮ ትንሽ ነን እኮ። ለምን እኛ በመናረገው ለምን ተጨነቃችሁ? አይዲያውን ከኛ እየወሰዳችሁ ምን እያደረገን እንዴት አድርገን ቮት እያደረገን እንደምናረግ ያለን ከኛ እየወሰዳችሁ ለምንድን ነው ያልሆነ ነገር የምታረጉ? ስለዚህ ኪያ የሚባል ኦሮሞ ቦዘኔ በዝባዛ ዝም ብሎ ቂጡ በቂጡ የሚመስል ምድረ እከክ ሞጦ እዚህ ቤታችን ተረብሾ በቃ ስምረታችን አንድ ኤርትራውያን ፍቅር አለን። በሆነ ብንቃወምም ብንደግፈ አንድ ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ኤርትራውያን እንደዚህ ነው። በሀገራችን የሚመጣን ሰው አንወድም።
መሸነፍ ደግሞ አንወድም ኦፍ ኩል ሰው መሸነፍ እንደማይወድ እኛ መሸነፍ አንወድም እናንተ ስሩ እኛ እንስራ ኤርትራዊ ኤርትራ ባትኖር እዚህ ውድድር አትዝም አይላችሁም ስለ ሞዴሉ አታወሩም ስለ ሌላውም አታወሩም ማለት ነው ስለዚህ የሚበጀው ፍቅር ነው የሚበጀው ለዚህ ኤርትራ ህዝብ ደግሞ እንትን አርጋችሁ ዝም ብላችሁ ምድረ ለማኝ እዚህ ከኤርትራውያን ጊፍት አራት አበባ ልትውሉ ምድረ ቦዘኔ በዝባዛ ከእንግዲህ ወዲያ ጊፍት ከኤርትራው እንደማትወስዱ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ምክንያቱ ባረጋችሁት እናንተ ራሳችሁ ከኤርትራው ስትለምኑ ምትውሉ ጊፍተሮች ተመልሳችሁ ደግሞ ከብልጽግና ጎን ሆናችሁ በእኛ ገንዘብ ቮት በኤርትራው ገንዘብ ቮት ልታረግ አናፈቅድ ምን ያልፈቅድ እኔ ከተናገርኩ ደግሞ ማንም ኤርትራዊ ጌም ስትጫወቺ ሳንቲም አይሰጥሽም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍቅራችን ብሎ እንዳይፈርስ ይሄ ውድድር የሚደረግ ያለ የዓለም ውድድር እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት አይደለም የኛ ጦርነታችን እዛ ነው ሚዲያ ላይ ነው ያለ አሁን በሳይበር እቺ ልጅ ሞዴሊስት ሆና በቁንጅናዋ ልትወዳደር መጥታለች ያቺም የራሷ የሚያሳዝን ታሪክ አላች እህታችን የራሷ ነገር አላት ማለት ነው ስለዚህ ለሞዴሊስት የኢትዮጵያ ሞዴሊስት የምትወዳደር ያለች በሌላ አይን እንድናያት ካሰባችሁ አናያትም ምስኪን ናት ታሳዝነና በሂስትሩ በራሷ ሂስትሪ ታሳዝነናለች እኛ ኤርትራውያን መጥፎ ሰዎች አንልንም ታሳዝነናለች ስትናገር ስታለቅስ እኔ ከሷ ጋር አልቅሻለሁ ስለዚህ አሁን ብታረጉት ግን ኤርትራ አልፋ ናይጄሪያ ከቀደመቻችሁ እኛ ዝም ልንል እንችላለን ምክንያቱም ፖለቲካ ስለያዛችሁት ማለት ነው ቀላል አርጋችሁ ካያችሁት በቃ የዓለም ሞዴል በሞዴል ከፖለቲካ ውጭ በሞዴል የሚወዳደሩ ካሉ ግን ኢትዮጵያ ሁለተኛ ከሆነች ናይጄሪያ ሁለተኛ ሆና ኢትዮጵያ ሶስተኛ ከሆነች ለኢትዮጵያ ጎትተን ቮት አድርገን ወደ ሁለተኛ ነው ማስጠጋት ምንፈልግኛ ስለዚህ የምታረጉት ያላችሁ በጣም ያሳፍራል ልላችሁ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ያሸነፈ እኛ ጉዳያችን አለንም እኛ ኤርትራውያን እህታችን እዚህ መጥታ ያለች በምንድነው የሚባለው መጀመሪያ የግድ ነው ስላገሯ ትናገራለች ያመጣት ትልቅ ግን በኦቲዝም የሚሰቃዩ ያሉ ነገሮች ለዓለም ለማስተዋወቅ ነው የመጣች ስለዚህ ማይሆን ወሬ አትርጩ እሺ አትርጩ ካልሆነ ግን እኛ ኤርትራ በህልህና እኛ ምንበላው ድልህ ነው በርበሬ ስራችን በህልህ የመጣን እስከ መጨረሻ እንተላለሃለን ማለት ነው ስለዚህ ረጋ ማለት ያስፈልጋችኋል የኢትዮጵያ ህዝብ እኛን ወዳችኋል የሆነ ነገር ይኖር በቃ እንወዳችኋለን ስለዚህ ቴንክ ዩ አረኮም ይበቃ የዛሬ መልእክቴ ገብታችሁ በጣም ተረታችን ልትሆኑ ተስፋ አረጋለሁ ካልተረዳችሁ ደግሞ ደግሜ መናገር ይችላልው ስለዚህ ሁሉ የምድር ሀበሻ እዚህ ላይ ሁከት መታረጉ ያላችሁ ራሳችሁ ኢትዮጵያና የጀመራችሁ እኛ ቁጭ ብለን በቤቴ ሆነን ዝም ብለን ስለ እህታችን ቮት ያረግን ነው የነበርነው ቮት ያረግን ነበርን ኦፍ ኮርስ ከኛ ተወስዳላችሁ ከናንተ እንወስዳለን እኛ ግን ከናንተ አልወሰድንም እናንተ ነው ከኛ የወሰዳችሁ መጣችሁ እንደዚህ ያለች ነው ሞኒካ እንደዚህ ሪከርድ እየሰማናችሁ ማለት ኦፍ ኮርስ አንተ ስለሆነ ጎረቤት ስለሆነ ልክ እሳት እየተሐው እየተለማመን ሁላችን ወደ ላይ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ካልሆነ በእንትን ከመጣህ ግን ነገር ይከራል ማለት ነው ስለዚህ ኪያዚ መጥተህ ያረከው አንተ ሴት ማለት ነው ሸንተህ ትተኛለህ እኛ አሁን በዚህ ሰዓት ወላ መሬት የሚተኮስ አጀንዳ ይምጣ ማንም ሰው ያመጣው አጀንዳ አናራምድም አሁን ያለ የኛ አጀንዳ እህታችን ኤርትራዊቷ ስኔት ሀብተአብ በዓለም ደረጃ የቁንጅና ሞዴል እየተወዳደረች ስለሆነች በቃ እህታችን ወደ ላይ ለማድረግ ቮት ያረግን ነው ምናረገው ያለን ቮት ደግሞ በአንድነታችን ጥቂት ህዝቦችና በአንድነታችን በ5 ሚሊዮን መርተን በአንደኛ ደረጃ እንገኛለን ስለዚህ
እናንተ ደግሞ እንደሱ መስራት አለባችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ ከኛ ጋር ጦርነት ምናምን አያስፈልግም። ጦርነት እዛ ሜዲያ ነው። አሁን ያለው ግን የቁንጅና ውድድር ስለሆነ ልብ መስጠት ይገባችኋል። አንቺ ኢትዮጵያ ተወዳዳሪም እኛ ኤርትራውያን ካንቺ ጋር ጥላት የለንም፣ እንወድሻለን። እግዚአብሔር ላንቺም በቃ ምንድነው ማሸነፍ በቃ በቁንጅናሽ ታሸንፊያለሽ። በመታረጊው አክት በመተናገሪው ነገር ልታሸንፊ ልትመረጪ ትችላለሽ። ይሄ የመንግስት ነው የላከኝ ምናምን አትጨማምሪ። አንቺ ደግሞ አትጨማምሪ። ሞዴሊስት ከሆንሽ ስለ ሞዴል ብቻ ተናገሪ። እሺ ፖለቲካ ከጨመርሽ ላንቺም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንወድሻለን። ላንቺም አንቺና ስኒት ከማን ታቀልሚያነስ እኔ እህቴስ ልታሸንፍ ፈልጋለሁ። ዛቲ ስዋይ ነው በቃ ስነ ስርዓት አድርገን እዚህ ምን ሄድ ያለን ከያመቶ በኦሮሞ ደም ባንካሪሽ እንኳን ድብር ምናምን አለ ምን እንዳለ እናውቅም። ስለዚህ ብዛታችሁ በጣም ፈራችሁን እኮ ብዛት ብዙ ያላችሁ መጥቶ በኦሮሞ እዚህ ቤት የጎብቶ በኦሮሞ መልእክት ሊያስተላልፍ ብሎ አስተላለፈ። ምን አስተላለፈ? ስናስተረጉመው ያለ ሁላችሁ ኦሮሞ ምርጡ ምረጥ ሄድ ቤት ሆነ ከፍተህ ለምን አትረጭም? ያንተ መልእክቲ እዚህ ቤት ለምን ትመጣለህ? አሁን ይሄ ያረከው ሌላ ቀን አጥቢያ ሰጣለሁ። እዚህ ግን አሁን ደስ ያናረግ አሁን ላንተ አጥቢያ ማሰጣበት ጊዜ በትርፍ ጊዜ ነው። አሁን አይደለም። አሁን ስራለን የእህታችን እንዴት አርጋ ቦታ አርገን ላይ ማረግ ነው ስራችን እንጂ ከያመጡ በኦሮሜን ነገር ወላ ሌላ ይፈንዳ ምድረ በዘኔ በዝበዛ አሁን ጉዳይ አይደለም። ለማይረባና የሚረባ ቶፒክ I don't have time now. My time is gold. So time is gold መሆን አውቄ ደግሞ ይሄ ጊዜ ለእህቴ ቮት ማድረግ ነው መሰጣት። ደግሞ ባጨምሬ ደግሞ ልንገራቸው ሊቢያ ላይ የሚሰቃየው ያለ በብዛት ኢትዮጵያዊ ነው በዚህ ሰዓት ያለ ማለት ነው። ሁሉ ሰው እድሜ ለሊቢያ ያሳትራፊ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሊቢያ የሚሰቃዩ ያሉ ጥቂት ኤርትራውያን አሉ፣ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ተጋሩ አሉ፣ ሌላ ሶማሊያ አሉ። በብዛት ግን ኢትዮጵያውያን አሉ። ማየት ማመን መሆኑ ደግሞ እዚህ ቤት መጥቶ ሞኒካ በእናትሽ አግዝን ምናምን ብለው ያውቃሉ፣ አግዣቸውም ያውቃሉ። ስለዚህ የሊቢያ ያሉ አሁን ችግር ስላለ የሊቢያ ህዝብ ሊቢያ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የተደፈሩ የተገደሉ ስለሆነ ይሄ ለሊቢያ ድምጽ መሆን የሁላችን ኃላፊነት ነው ማለት ነው። ገባችሁ ካለገባችሁ ደግሞ እኛ የኤርትራውያን ብቻ ድምጽ ሆነን መሄድ አንችልም። በቃ እናንተ ካላረጋችሁ ያለ ወንድማሞችን አነጋራ ሁማኒቲ ስላለን ለዛ ህዝብ ያለዛ ድምጽ ሆናለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንወዳቸዋለን። ከሞዴሊስቷ ጥላቻ እንደሌለን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። አንቺም ሞዴሊስቷም እንወድሻለን። ግን ኦፍ ኮርስ እህታችን አብልጠን እናያለን። እህታችን ልታሸንፍልን ነው የምንፈልግ። እህታችን ደግሞ ደክመን ምክንያቱም እኔ አለምንም እንደ ወንድም እዛ እህቶችሽ ሊለምኑ የሚውሉ በቢዝነስ ነው የሚሉ ደስ አይደለሁም እኔ አሁን እዚህ እኮ ደስ አይላቸው አሁን ቁረጥ ደስ አይላቸው ነው። አሁን ከጎንሽ ላይ ሆነው ያሉ በሌ ልንገርሽ፣ ይሄ እውነት ነው። ምክንያቱ አራት አበባ ሃይ ኤርትራ ወንዲ ሃይ እንትና አራት አበባ ሲለምኑ ነው የሚሉ መለመን ያንቺ አጀንዳ ሲመጣ መለመን አይለምኑም ያለ ስለዚህ በጣም ይጠሉሻል ከማን እውነት ነው። ይሄ ሁላችሁ እነዚህ ጌም የምትጫወቱ እንዴት ተናዳችሁ እንዳላችሁ እቺ ኢትዮጵያ የማይሆን ሆናችሁ ነው እንጂ አሁን እውነት ነው የሚነግር ያ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እውነት የምትወዱ ደግሞ አንዳንድ አርጊ እነዚህ ጌም የሚጫወቱ የኢትዮጵያ አዚስ ታይም የዚህ የኢትዮጵያዊቷ ሞዴሊስት አጋጣሚ የመጣው እንዴት እንዳበሳጫቸው ከአንጀት በላይ ብቻ እህታችን እናርጊ እንምረጥ ምናምን ሚሉ ያሉ እንጂ ውሸት በቃ ዛሬ አልሰራንም። ዛሬ ሳንሰራ እንዴት ነው ቤት ነው የመጣችው? እቺ በእናትሽ ምን ሞዴሊስት ነው ይሄ? እኛ ሳንለምን አራት አምስት ቀን አቆጠርን እኮ መሬቱ ያዘችው ንፋሱ ተቆጣጠረችው ስለሷ። ኤርትራውያን ደግሞ እንት ስለሆነ እነሱ ያርጉ ደግሞ እኛ አራት አበባ ስንል ያሳፍራል። ዝም ብለን ተናደን እያለን እንት እናያርግ ብለው ከዛ በኋላ ከልባቸው አይደለም የሚያጉዝሽ ያሉ
ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ላንቺ ትንሽ አግዘው ወጥ አራት አባባ ያላ ዳብል ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ሲሉ ነው የሚያምሽ የምናያቸው ያለን አይገርምሽም? ስለዚህ ከውስጣችሁ የሀገር ጉዳይ ሆናችሁ ከውስጣችሁ እህታችሁ አፍቅራችሁ አይደላችሁም የምታግዟት ያላችሁ እነዚህ ጌመሮች ማለት ነው። ሌላ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች እህታችሁ ልታሸንፍ ስለምትፈልጉ ትሆናላችሁ። ሌላ እነዚህ ጊፍተሮች ግን እርግጠኛ ነኝ 100% ደስ አይላቸው ነው እንትን የሚያደርጉላት ያለው እንሆንላት እንሄድ ምን የሚሉ ያሉ ወዷት አይደለም። የስራ ባህሪ ተበላሽተባቸው የመለመን ባህል በዛ ተበላሽቶ እንዳለ ጠንቅቀን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ፖለቲካ አታርጉ። እንደዚህ ስታርጉ ደግሞ ኤርትራዊው የባሰ ህልህ እየወሰደ ይሄዳል። በቃ እኛ ግን ከናንተ ጋር ህልህ የለንም። እህታችን ቮት እናደርጋለን። ዲስ የሞዴሊስት ስራ ነው። የውጊያ አይደለም፣ ጦርነት አይደለም። እዚህ ቆንጆ ከሆነች በምታረገው አክት በምትናገረው ታሸንፋለች። እሷም ኢትዮጵያዊታ። ስለዚህ የመላው የኤርትራ ህዝብ አንቺ ቆንጆ የኢትዮጵያ ሞዴልስ ማነሽ ስምሽሞኔ እኛ እንጠላሽም። እነዚህ አንድ ማይረቡ ወደ ፖለቲካ ራስሽም ፖለቲካ አትጨምሪ ልታሸንፊ ከፈለግሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ አንጠላሽም፣ ካንቺ ጥላታ ያለንም አንቺም ልታሸንፊ እንፈልጋለን። ምክንያቱ ኤርትራና ኢትዮጵያ ተያይዘው ወደ ላይ ሊሄዱ እንጂ ሌላ አፍሪካ ሀገር ላንቺ ሊቀድምሽ አንፈልግም። እንደዚህ ባታረጉ እንደዚህ አው ፖለቲካ ባታያይዙት ኢትዮጵያ ብትተርፍ እኛ ነው ምን እንመርጣታለን። ኤርትራዊ መርጣለ አደና እንዴት እንደመረጥ ነው አይታችኋል። ስለዚህ ለዚህ ኤርትራዊ ጥሩ ልብ የነበረው አታቆሽሹት። እሺ ቴንክ ዩ አላና ወተወተም ተعجز ከዚህ በላይ ንግግር የለ حقيقة كان دغرم ወይ ዋ ስለዚህ نحن مسأصل يبلنا عوض خينا تمثيلهم خمزي نحن كنتهلالخ مسؤم موني ديكون نجار كنقبر حجي فيديو حيزم قال ملس بتمسل متكاس فيديو حيسكا خمزي يرون تصاريكمنا أبوليتيكا تعرف تمسك أبوليتيكا تصاقي عم قال ملس بوخو فتنو قال ملس إلقا بناي كم قال عينات حقوق ስለዚህ ኤርትራው አብዚያ نحن زقدسنا هل خيبنا نمسوم حفتنا نعلم بعلم درجة بقنجنا توادر كم زلاينا نفلت أبزي بخمزي على فوق قال اوف كورس يعني حجر سمعنا سعرتها يندلنا نسعرينا نسرحنا لومونا بشدشت مليون كنت وينا شدشت مليون كنت وينا لو قام لومونا بشدشت مليون كنت وينا بزحات هافت تصقى زلوهم كأني بوشت رخاخيبه من اللو بزقات أمزي أرجع حجوس أبو حدنا بزقات أمز خمس جنكاي فوت مالتي أرجع حجوس بوزح جزية دويل اللي جنزب فوت كجبر لنا أبز حجنا عنا نمتبعي نظام بتيك توك كنا بقى بحدا كم زي تقوم يدقى فايلكم كي تفعلوا حدا سمرت شعت بهرات كوينكم نزانا يسنيت حفتنا تقص قالنا تقص لازلهم بقى بطعم أنا أبو حدنت يعني رمو خمزيلكم حدنت سميركم كريكم كله بطعم تحجيزة سلازي تبدحريت نجبره بعلنا نفلتو نظام بتيك توك زلهم نعاهم يلخ عني بالشمي فوت كجبري أنا أقولكم نيتقولش اتدبرت عخ أنا أفتي زيز أما شر استمارتي دوخة وندلا ترديكم ده سلازم حج ذاك إير ولا خد صارفنا فتن ولا بزقلة ملة حج جزانا VIP نانجبره كم تنت مال مثلا مش تنطبقين كم يخبرنا ين قال الدبل صاري ديتنا عتنا نوع حلينا ين قوين ثري في السنة ناتنا VIP ناتنا سنة طبقين سلازم قبل على 5 أغلون أخبر ربيلنا وشاو يلا قال يلا VIP تقرنا يا تمام تقرنا ما كهم قرنا نخبره بعيجون دمس أصلا تبغاهم قرنا نخبرينا بفلاي تيام ده تقولنا دي توتنا قالت لكم تمالنا VIP بس لنا برتنا دي تناقض تفضل على السيد والله حلوة تغنطع نمس صدر الله تاسس سنة سنة بوايا سلازم نخبرنا لنا واج كل يقولون قالوا كل يقولون سلازم I hope VIP غيرنا يا خن كون تستقبر من يسوسو سلازم إذا بيان قبّاتش بس ترى كتقبّان ده بيتنا
ትበልሽ ማርያም በቃ እኛ ራሳችን የዓለም ሞዴል እንዳለ እንጂ ጦርነት እንደሌለ በቃ ይሄ ውድድር የእንትን ነው የቁንጅና ነው እንጂ የቀይ ባህር መውሰድ አይደለም። እሺ በቃ እንኳን ተግባባን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ስለተረዳችሁ ሮዛ حجي توم ناي سنيت كنقبر ندينا اقرو مالتي حجي خافتهم ناي ليبيا انتي كنقبر كم تدليو دايبكم كنت نقرنا ጫው ገለድ ባህል ነገር የለን ና ፖለቲካ ጸግዕ ምትሓዝ የለን እሕዋትና ስለዝኾንኩም ክንዛረበልኩም ግዴታና እዩ ክንዛረበልኩም ገለና ግን ከምዚ ናይ ፖለቲካ ገለገለ ጸግዒ ልኩም ድባህል ኣብ ዝሰርሕኒ እታ ክንዛረባ ትደልዩና ጌጋ ከይንፍፅን ማለት ንጽቦኩም ኢልና ንሓሰብና ያ ጌጋ ከይንገብረልኩም እንታይ ክንገብረልኩም ከም ዘለና ኣብዚ ኣደይብኩም ትነግሩና እታ ዝበልኩምና ከኣኒ ልክ ሓምዛና ይስኒት ናብ ዝኸይትኩም ከም ዝግበሩ ተልኩምና كيدنا تعبلنا لك حمزة ناي سنة تقبرنا قنو خافوت نداقبرنا هن كيدنا مالتي إزي أنا يفوت قداي أين قد فانا ترديكم ده أوكي اتفوتنا حجي فوت ماريتاي تسألي بقى قفيتوني رد برحونا بدحري ولا تقسي وي عليكس تلها عليكس تحرى لها وي كأماريتي اي كفوتن اوكي ما تصيخ وني دولوا له نمر تصوه نقول سي شكر ويلكم عموي سلام ديو يا حبيبتي ابو سري خلو ابو ستي دخاموتي دو واضر انا توصنايا واذا قسكن كغر مكه يا ساعة 4 دقيقة نشتي دقيسة ساعة 6 ألارم تنتني لا تسيه غزايا صراري صبحي صراري حيا وقفي لبزي عملتي يا دقيقكم متكاملة شو يا دقيقكم أنا واقنا يسمع عنني هكرمك يا أمو انتي رازو ناي ليبيا قرر دوخن قبر لا واقنا حساب كل تيم كهاتم سنة ما نعلم انتي كن قبره فلت كايدي خطنا يلمي بعلم مصيم زارو تنبل ماشي طواري انا داش انتي كم نقب ما تطنقنا هنا انتي كم نقبر بعلم يزنقرنا تزولنا خان قبر لهم مالتي مول ود ماري تسوي امي اشي اتسوي ود ماري دولوا له بات ما بزياز لكم ناتنا دولوا له ود ماري حج انتي دليل له نتا فوتكا تا فوت هاي نقد فانينا تافوت قالوا معلتي 6 مليون كنا خلاينا دقيقه ريش كوريناتات غون غن خلت انداسلتنا يخن كيدينا اتا نايسني نايزيوم كمان اي ثينك كم زمسلني دمص مخاني افتي دبلناسي انجليزاو خيدنا تدولنا مصحافيا حجي تا اخينا بيس غيرنا كوبي غيرنا حزنا نخيد ابانا بصحه صحيفكم صب غيركم ابزياتهم صوا بسل زباله بسل بخمزي قال ጫው ديكون ادمع اسرح نسرح لنا ادمع اسرح كابزياته بقيس ناس افتي انجليزاو دينا هنكيد ولا افتراب دخنا تصدنا خير ناس اتنقعو نبصحسي ادمع خوينس ملس نركب كنكلا لنا ترديكم ده طيب مانيش سوسو تولد لهم طيب سوسو مانيش سوسو طيب مالتي قداينا يكون سوسو قالت بن حجنا ኤርትራ ሀገር ጀጓኑ ኦኬ حجزهم تعاتوغن تطنققوا بوليتيكا قال خيت بوليتيكا تتحسكم بمسرت خقارص يعني اقاريصه انا ناي سنيت كنكيدنا بوليتيكا خيت حاسكم كم حواتنا تخدو تخينكم كما هنقصلينا سوري سلام مونيكا حنت نجر ملخت خبكم مخنياتو ابغزاخ بزح سب سلازمت حبليتا خطيبي تعال حنت نجر أنا بزح بندم حرو خيري سلها قريدي كذا. حجي قدفنا. نانا حنساب تسنحي حنساب يتعوني. حجي. نعم ما زيت تمسنا غير تبغى. وانا كنقرأ كباخ نقريب. نمان كنا. ثم هروح أقرب. تدبهل دلها أخطفلتو. نسمع مالنا. أبغى حنت نجر حبايس. كيف خلا يتنقرنا بوش تنقرنا خدي. تطنقوا داك يا رب بفلا يزوم كم زعينة تمسوا عبزي أخي تموت حجي. اندحرنا يبحق إن السنة كتحجزوا هذا اليوم بوش تصحيفكم نقرنا. تراخيمنا اسات نغرنا لا بوش تترخبنا لا سلاز اسات ولتنا نقبر السوم انتي بزا السوم انا سنيت مسوم يكون تتوادر لا
سنيت أمريكاوي تلا أسترالياوي تلا أوروباوي تلا قالوا مثلا مزيا ما يكون أنت ودا سنيت حافتنا مس إثيوبيا يكون أنا وددرا سنيت مس أمريكاوي مس أسترالياوي بقى مستند زلوا 4 مسانيا الصوم تاي قبرو أجد شنني أنا أبزي أما تسخن زخونة نجار كم زخيت بلا إذا سنيت هاي تدولينيا بحق هون عين دولين نازي أزين دولينا أفتقزهم كيتكم تباهي لا تنادلا عند حرناي بحقتهم إيرتريان سنيت كتعود دليهم أفتقزهم لايف كأتقولوا أو خيتقدوا أو خيتكم زخونة نجار كيت صحفوا لهم كونه يلهم حجز انتي تصحفوا انتي تزاروا انتي تصرفوا كجبروا سلاز دلي أباخيتكم كيت صحفوا أوكي نعانا زقد سنة دلو أسترالياوي تلا بلست أسترالياوي تشايناوي تلا أمريكاوي تلا بس ده أفريقيا أنتي مثلا وادد ده قبل وادد نحنا كاب عالم كل كبابنا كنا عندنا سلازي ناي سنيت مجمريا نقبر أفتت مالي ناي يوتيوب زنبرت أبا أخيتكم ببزحي كافت زلون لعلبتت مال زقبركم عالم تدنيقة أو انك قداميتي أزلا سنيت حفتنا مالتي سلازي أو بتقبروا بانديران قلملن أب تشيبيت قال خي ترفت ترجمات له طلق إيران what is this is from إيرترا أنت عينة السمرة يزلهم أنت عينة أمرة يزلهم أنت عينة حدنة يزلهم كندي على ما زاربات تزلا تتمالز قبرنا يا بقر هنا 5 مليون مساعتنا مش ساعة 90 قال ملا بمولاتنا بقى كم زيم دقور صم إن حفتهم فوت إن دقور 5 يوم دزانا وقع قال أخذ بالع خلنا هاي تبالعنا نسع بقى بس إحنا قلنا قلنا دقورنا يسرح حبسنا سعني هذا خما الصحجي أفقدوا كستي الساعات أمبر بلاد اللي خما إلاتنا thank you سقاب حجي صبركم زلهم بحجي خونه سمسي زاربكم قالوا وراكم قال أجندة مسا قال أين ملسنينا ما تخنا صموا خمس عندي إذا أجندة مستودة ناي سنيت كهود داكوي ناي سنيت مستودة أجندة خصنيات تمزجيب كسر حكى شعور الرقة قبل كينا وداينا يكون كان حجي قد نعاقز خون قزيب لنا ولا لنا سلازم مسوداتهم مرة تصوان نمر قصص مسخ عليك السداد اللي عليك السداد توم ناي ليبيا خاني وكيل نعوته وحده اسكزخنا اتودزتا من نغمي حديركي كمي حديرك معانا لحد نقصي كمي حديركم معرف كده أورب تخيم كسر كم زدت حق زناتي خلينا نركض توالي هو من أنا سوا بحنساني رنامو هو ما لتيس تخا أولادي خدت أريخا عم تدرينا إنه أنا أتصنحكم لا أجهد أنا وصنحنا أوكي طوالي من نايلي بين هلنا متينا أننا نحس جزاكم دلينا عبادي هو يزود ده يا جايز نبى إبراهيم فا بشر بلو من إبراهيم فا عمو يسوبي لا يدمع قري بتعمل رفعي بتعمل خمس مشالو نزوم نبلي بيا زلوا حواتنا قري مرة يتحقق جزم بتعمل رفع عاد ما أسرح كسر عايز أقول لك لايف كله الدولة الليوة ديك صار له 5 سنين هاي تدورون ده جايز عن كيلون كود قواد اللي منوي كمان نقول سلام أبو السري قلنا عليكم سلام جامع بالله ويلكم يا نعبة ويدا قزي حاولات ولا مسحبنا كم كابين لهم ده بقى ما نفتنا يفوت نغيت عمو يبعلنا شوية خنزارة بالنبعان طيب نخنزارة بايت زاربني خديني فلطين ما أنا قيت تحزننا بعلم نتم تخرب لهم مزدلي بعلم نقرنا يا نقول سيدي بعلم نتم مستيح هو حكى أشياء خد الله تبس ننزل تيتنا بقى شعونا أو ينقرنا نزل اليوم بعلم نقرنا نزرب تزيل لا بافنا يعني نزربني أبغى شيء منا قال هاو الناس وحنا قالت تزاربنا تيتنا ثمن قد تحزوا لهم أليكس نعبجها أليكس ما تلا أوكي أنا أليكس هذا يبلي سحب لي أليكس تمتين سقاب الصمد مصنع في تابوتنا كينا وال تابوت كندي أنا نقولنا ذيك يا ريبوت زورك بلين زيدي عليك سامون هو عليك استرا وسي مونيتي كمي توالا شكرا سلام ده تمام ويلكم كان حمد أخا
صنع من نايك ستك قبرها كم زيادة قبرها ولا غمي كم زيادة وانا أين بزح زبيبو تبي مخنا حتى قدم بعلهم ما يدي ما انتظار تازل ستويشن زي فرق نزلنا 5 مليون 220 220